Hello, tuni KUKI news hin bezose na bon savin lem ne vin tu hin tu ni video hin gamdang thuso ho tamzopia focus hin bolo hitin aji chu hichi galboi na chungchang ho hi khutita update a hi lawa hi le thil kidang lung ho hi a umbe se lo ja khatlangin attack a bolin mi hizat thin khatlangin jong hizat attack a boliti hi kimuzing a hin la tu ni chan ge ya gal hung na US le Israel kitho khoma Iran attack a bol na chungwa hi US le Iran in jong a phat chenga hi Iran ho military base ti chu sepai kem ho a hi lawaile a sepai ho man cha ho hi target bola hita chu government interim ti ding ha a hi lo le government hi hel theina dinga hi TOHGON aneiwa a leader pa na sanjong hi ana thau a hi in a hin la zani news ho chu ivet na hi le chun jan hi a chu US le Israel in Iran gam sunga lei thupi ta simo vanoi lei si na dinga jong lei sang lo ya ki he hi chi khat chu attack ana bol win ana su set pi wi ti jong hi mu a hin hi chi ana su set pi ji wa chu tu a hi Iran hon gulf gam ho a GIHNA nasata bol win target gate anevi ti ho jong hi mu a hin hi chi target ho chu su set na dinga hi tu le tu a hi Iran in jong GIHNA abole ti hi mu a hi in hi chiwa ali so chu I tabang ho ham a hi lawaile US le Iran Israel in Iran gam sunga le asu set na chunga hi I chan ge ya Iran in le thu na dinga TOHGON anei ham ti ho hi het them na divin tu ni in sai deu hin tin tu ni Good Friday jong a hi in mi tampi kanami te hon jong I na chi wa Good Friday nom ta ai man deu kata sanin na bon chawin Good Friday chibai jong kain bol kin na hi tu hin I topic ngova analut kit no hitin tu nai cha video in sim sungova jong chu breaking news update hung ho chu iga vet na hi le American jet fighter khat Iran gam sunga hi akikap hla in hi chikap hla na a chu a jet fighter hi po jing lo a hi in jet fighter akap hla pau hi wa kona hi a pilot a hi mini chu analeng do ovin hita chu tu le tu a hi US hon jong na sata a hi chiwa pilot te ni hi a holdo nadinga TOHGON anei jingovin Iran hon jong agam sungwa hi thupi na anei vin koi tabang hi chiwa US pilot te ni hinmanna government khuna hin pedo uma hi le hizat sum ki peding a hi ti a jong hi amawin award zat chum ho jong hi phun hum na ho jong anei vin Iran gam sunga jong hi nasata a hi chi chung sang hi akithe thang e ti ho jong hi mo a hin chole hi chi US jet fighter hi Iran gam sunga galenga missile ho a attack a bol a hi po in Iran gam sunga US Vanleng hongleng lut pen chu Iran Vanleng ho hin anung azui vai ta chu kap to na ana umna wa hi US Vanleng chu Iran ho Vanleng he ho hin anaka kha wa hi ta chu mun saw leng theitalowa aka kha pha na chu a he te ni chu izek ke bol hona hi chi a hi Vanlenga ko na chu leng do hlona prachut na hi leng hal hon a hi in a hin la US news a ko na ki mu a chu a hi le hi chi pilot te ni hol na dinga chu US in helicopter Iran gam sunga na solut kitnin hichi Iran gam sunga helicopter leng ho jong chu ami ho thinglang mi ho hin hichi helicopter ho jong chu thala anaka mu ve ti hi mu a hin la mi aka phla a hi lo le helicopter aka phla ve ti wang chu akimu pon US hon pilot te ni a hol na wa hi pilot khat jong hi akimu kit tai ti ho chan ge hi mu a hin la khat pa wang hi I chan ge condition ham ti hi ki henai lo a hi in tu jan ka a hi US te zo in amu diu ham a hi lawai le Iran government zo in
Iran government khut zo a hi lut ding ham ti wang hi sei thei a hinai po in hi chi chu neu cha update tu le tu a thil so ho in bol neu khat in phon do hin tin tu hin I topic wa ga lut kit lewen US in Iran gam sung attack a hin bola chu hichi attack a hin bol la ya chu Iran gam sunga mi tampi akipa loi zong chu aji chu ama ho hin a government dei lo zong tampi chu supreme power tu a gam sunga Muslim zat chom ho eng bola Muslim khen khat ho choi sanga vai hop na tampi ze chu Muslim khen khat zong hin a supreme leader pau hi adei be se lo hi in US in Iran gamsung attack a hin bola a supreme leader pau a hin tha zo wa hi mi tampi zong ki pa wa hi in a hin la tu a hi US le Israel ki thua Iran attack a hin bol zo wa hi mi tampi hin iti ta le US in a hin nga dem ti hi a hi in a hin la US in adeile adoile atup pen chu a hi le agam sunga Israel gam sunga government helding a leader pa ki that hen lang hile a government ki helin tin hi ta chu MIPI suboi ta pon te ti hi ama wain phat chom khat na ding bo ba hi gal abol wa hi le a gel sang wa hi Iran hoi hung hat no ta chu a hung hat phat no wa hi US jong gal abol pai thakhat nga thei ta lo a hi ja chu tu chunga new sung ke phong pa jong chu ama hona saina wa chu hi chi US Israel le Iran gal hi April hasung jong hi che zom jing na lai ding a hi ti ho chan ge jong hi phon do na a hin nei win chule zan hi a press media press conference anei na wa Donald Trump in thu ana saina a jong chu Iran hi Stone Age kahin nong puilut de wa hi ti ho chan ge hi a sein hi chi chu a hi ai le chun Stone Age ki ti chu masang lai chon dan ho masang lai khan to lo lai khang ho ki seina a hi in hi chi to banga chu Iran hi kanung hlut di wa hi ti ho chan ge hi GIHNA abola aban le ama ho hin breeds ho jong hi attack aga bol wa hin chiwa hi ga valeu chun breeds attack aga bol wa lei aga su set pi wa hin hi chi lei hi akisaidan dung zuya cha hi le Iran hon thal chang ho hi hen a hi lawai le sop lai za chom chom ki tha to na aneyu lei poimo ta khat a hi in a hin la hi chi breeds jong hi sim zo be se nai lo hi chi lei hi phateta aman cha ji wa chu US in hi chi akisu set lo wa hi le chun Iran supply ho hi tan lo ding a hi ti a hi a supply pa hi su tan nan ding a hi chi le hi anakap set pi chu hi chi anakap set pha na hi tu a hi Iran ho hin masanga patna US le Israel ki thu a Iran gamsung attack a bola hi jong le sipai kem a hi lo le sipai galman cha ho hi target bola attack ana bol wa hi in ahin la hi chi to bang lei ahin attack pha no wa chu tu a hi Iran in economy langjong hita hi target nehin bol wa hi le kei hon jong kile thu na kahin bol diu muntina US in aman cha ahi lawai le tu a US ki thopi a pang Gulf country ho chunga jong kei hon civil property ho jong hi target kahin bol de wa hi nang hon jong ke ho economy na to kha wa civil property ho target na bol wa hi le kei hon jong tu ai civil property ho target kahin bol de wa hi ti ai chiwa alim ahin ta do na ho map ahin ta do na ho hi cho hi target a bol wi ta cho hi chi ho mun gate ho hi phateta ma hon jong supply ki bol to na mun khana pana gam khat ki zot to na hi chi mun gate lei ho hi na sata in target ahin bol win hi chi target a bol ho jong chu lease ahin bol do viti a hi in a hi le hi chi wa mun gate lei bridge
target a ball ho hi koi gama ham ti ai le amasa pena chu Kuwait a hi in abana UAE a hi in Saudi Arabia na hi in abana Jordan gam sunga change ya hi US hon KM aneiwa military base aneiwa hi che military base akona chu pansa Iran hi target a ball jingje a chu Iran in masanga patna GIHNA anabola hichi UAE hi hen a hi lo le Saudi Arabia hi jong le target anabol sa ta Kuwait gam sung jong hi target anabola missile ho a jong anakap sa hi ta in US na ki thopi jingowa hi le nang ho gam jong kidim di lo ding US ho alha sap theina ding chana chu koi gam hi jong le target ki bowling a hi tia thupon ananei banga chu tu a jong hi chi gamli ho hi target a bolwa hi chi gamli sunga lei mun git ho chu hoi lai mun ham ti hi neu cha het theina divin ga sei ki lew hen hi chi wa jong hi ga velo chun Saudi Arabia gam sunga lei sau pe na jong ki he a hi lawai le hi cho hi thau ki tha tu na gam khat a ko na gam khat ga velo chun hi chi tui khanglin chu tui khanglin lai lunga lei asim wa hi ta hi lei chung khat na pa na lei chung khat lang ki zo tu na tui khanglina lei phate ta hi asimu min thang ma a hi lawai le vet nom ma hi chi to bang lei ho hi tu a hi Iran hon ki target ding a hi tai aji chu US le Israel in kei hon tu chan ge a hi I macha civil property target ka bol nai lo a hi in Israel le US in tu ni a Iran property civil property ho target na bol ta ji win kei hon jong tu a hi civil property khat ki zot to na ho zo se ka su tan di wa hi ti a GIHNA a hin bol na la wa Saudi Arabia gam sunga hi chi a khat na a hi in ani na a chu ga vekit law hen hi chi hi UAE gam sunga lei thupi ta a hi in hi chi iconic mama Vietnam mama lei thupi ta khat jong a hi in hi chi to banga hi design choma ki sema mimin thangma hi chi to bang lei min thangma ma gam choma jong a weddinga hunga hi chi to bang lei ho Vietnam mo nga jong hi foreigner ho jong hung ki tol wa hi ta chu lei hi agavet jiu a hi in hi chi lai mun ho jong hi UAE gam sunga hi chi ho jong hi tu a hi Iran in ka target deu a hi ti hi ani na target ni na asayo a hi in aban la athum na chu a hi la Kuwait gam sung a hi ki tain hi chi lei hi wa noi li si na dinga jong lei sau pe na jong ki he tui khang len chunga lei ki sema thupi ta design hoi ta ki bola ki sema gam khana ko na gam khat hi ta chu tui khang len in a hian na chunga hi lei sau ta ki sema hi ta chu lei thupi ta ki sei ki sema leinal ta designal ta bolu wa noi li si na jong a sau pe na jong ki he a hi in hi chi mun ho jong hi Iran hon target ka bol di wa hi tai ti hi thupon a hin bol vi ti chu a hi in a chaina dinga chu a hi le West Bank Jordan langa jong hi chi lei ho hi chi thupi be se lo hi in hi jong le hi chi lai lei hi ama ho dinga hi poimo ta thau ho a hi in a hi lawa hi le na sepai ho THIL hi hen mancha hi jong le sop lai na a main point hi chu chi lampi hi poimo ta khat hi chi lampi lawa hi le chun Jordan gam sunga mun khana ko na mun khat ki zo to na ding jong hi aha sa kola ki vei he ta chu ki vel ding a hi in a hin la hi chi lei ho jong hi tu ni a hi Iran hon phateta a hi chlai mun ho jong kasu se de wa hi ti a target a bol nawa mun gate ho chu hi chlai mun ho hi a hi ti pa chu het theina dewa in phono a hi in tu hin meite gam sunga sei ki lehan meite gam sung jong hi ivet na hi le ni cheng to banga hi thing noi ki man jing a hi hi chi ho jo se hi ivet na hi le tu ai hoya ko yo hi dem a hi lo le MIPI vet thei dinga
center force hi in state force hi in amin phatna ding mai wa ta do hi tam ti ho chan ge jong hi gin chat na lien ta tai na ji chu ni chenga mi li mi nga ti a ki man jing a hi le hi cho zo si hoila ya khu mo ham na i chu thu do lien ta hungum thei ta cho aji chu meite news so hai ana veleu chun international news so a meite gam sunga thil su hoi veleu chun nisi a thing noi ki man cho operation a ball now combined force on operation a ball na zo si vai meite ki man jing to a jong hi valley base insurgent ho thing noi ho a ki man ki ni ti hi chu KCP hi in PLA hi in pripak hi in hi ta chu a phat chenga hi ki man jing a hi wanga hi tu ni chan ge a thip di lova gal boya patna hi ahung ki man do mong he asang te la hi tain hi chi ho zo si hi ata ta hi mong hina ma hi lo le state government min phatna ding mai le tu a government hung ki form tha ho min phatna ding mai a ki phung ham ti zong hi gin mon na len ta au min a hin la new so a chu vet na hi la min ho a kum ho a chen na a ho zong detail ta phate ta pi ki jiwa hi in tu a zong hi mei te gam sunga thing noi hi ta mat ho a ko na zong hi man cha za chum zong tampi aman do vi ti chu ga he the ni dewa hin phon wa hi in chule hun organizing committee ho a ko na thu so khat hung ke bol kit cha hi le thado MIPI henga tim na ti a in amasa a chu taloading hun hi gal boy ji a kitim chon kit ding a hi tai hi chi to bang man hi igam inam boy na to ivet ka a hi le chun e ho ding a jong da ta hi in hi ji chun nun nop gol nop kite ho hi ki bol taloading a hi ti a thu na anane yo hi tam ti ai le tu ni a chu thu so khat a hin bol kit no win hi chiwa thu so a bol pau hi state level ani na anga na ali na anga na ho hi gal boy ji in phateta in anaki bol man ta po in a hin la 2026 ahung lungding 7 April 2026 kuma a gup vei channa state level hi kampo pi district sunga kimangkit ding hichi he deuhen bet saida wang kho a hi kampo pi district sunga a gup channa state level thado culture festival hi hi chalai muna hi kimangkit ding a hi tai ti a thado in pi general headquarter makai na a kimangkit ding a hi tai ti a hi thupon ho zong a hin bol ki no ve ti chu iga het thei dewa hin pon a hi in a hi le tu ni a I ho lim na ho a hi lo wa hi le gamdang ho kido na chung changa ko na izil do theu neu cha ga sei be lo han gam khat ahung ki do wa melma khat ahung ki do ting le aki target pen chu ipiham ti a hi le amassa pena a hoi lai pen chu a weak point ham minavet chu na US in zong Iran gam sung target a hin bola chu Iran ka zo theina dinga chu ipi ka bol ma sat pen ngayam a leader pa a vai hom pa chu ka tha do ma sat pen ngai a chai chu hi chu a chai wi chu a hi wanga hi chi wa jong chu a ki doi lo ji a chu a vela tu a hi infrastructure ho na agam sunga thil thu pi ta ho SUHSET ding Stone Age langa nung chon lut ding ti a hi TOHGON ane yo cho min hi chi to bang strategy ane cho a hi le tu ne a ho KUKI CHATEN igam sung inam sung ven bit na dinga separate administration ne pi diu a hi ke ho atuma ka ke vai po lo wa hi le ka gamu hi ka ven bit zo lo deu a hi tai hi ji chun a hi the ai le Indian government in KUKI CHATE ki ven bit theina ding le ka gen theinaw ni het pi win lang separate administration ne pe ta win ti hi I thu mo a hi in a hin la tu ni chan ge ya hi chi email ma ho a weakness point chu ipiam na I chi chu ki don lo hi chu aji chu meitei government ka dei po beta meitei government la ki pom jing meitei government a ko na sumla pai hung ho zo si e hon jong ki du chakit na
hi chi ilha sap na khat no hi in kanam mi te ho kaga sei nom pen cho hi a hi le tu le tu a meitei government no ya I mo wa hi le igen thei I ha sat na ho ki le lo ding hi chule igam inama dinga anamo lem sa ho hi mo si hong hi ding hi in a hin la separate administration patita a pangu hitin tin le ha tho a dingo hitin mipin pan la lew han igamin separate administration ihin mu tingole tunia meitei sum meitei government a kona sum krol khat krol ni ithum pau hi hichi ho hi I macha hong hi lo ding hi ei ho gam sunga center a kona direct a sum a hong ting le ana tong ding jong I hlom diu ana tong ding jong inam sunga jong kiki hling lo ding aban le sum la pai kiti ho jong hi tua igen thei sang wa jong hi nom ta hin khoi man deu hi tua hi meitei government noya jong lo hen igen thei naw ki le lo ding a hin la separate administration hin mova avatuma ihung ki vai po wa ei hon atuma government hin nei tingole I thu hong chin tin mi vet ton ta khat I hong hi thei diu hi chi hi I het thiam nga hi tu ni a hi separate administration I thum wang win mi phabep pi hi a het thiam lo tampi mo win I gam sungova ni ele cha na to na hi ho ha sata chu ni ele cha hol na ho ze a hi gam dang mun dang ai hleu chu a hin la hi chi separate administration hin mu hitin hi chi wa hi atuma ki vai po na khat hin nei hitin government khat hin nei lo han I gam sunga na to na mundang danga chi talowa jong I gam sunga imi isa ho zo si na to na ki peso ke jong le kiling lo na lai ding hi chi I het thiam nga hi chi I het thiam lo ji wa tunia separate administration ngai ne ma a hi lo la a dei lo loi jong ga ki kit na lai cho na hi chi ho hi phateta a ge lo hitin ei hon tu le tu a inam lam kai ho vin pan ala wa igam inam ven bit theina dinga atuma ki vai po ding ti pa hi phateta ai khai pe wa I din pi wa hi le chun I hin mu ni ting wole igam sung inam sung hung khang to vin tin koima drugs bola a hi lo le gen theita a hin khomang jong ki talo ding hi ti hi iga phondo o hin tin tu le tu a hi ikido piu meitei hon jong a phat chenga he amoin protest a bolo le government in angai hla chat cho ipg inam tela ama hon government ane chu ei hon ithil thum pau hi koiman ina asa lo pau hi ipg am tel ei hon government ki nei lo hi hizi chun government inei theina diwa tunia separate administration ithum pau hi ithum do lo wa hi le KUKI chate ei ho jong Donald Trump in Iran asay banga Stone Age mama akinung lun khading hi ti pa hi et team na diwa neo cha China a and in say bel hin tin hi chan chu tu ni KUKI news mang cha a phone thei le het thei ho in phone do ho update in bol thei ho hi chan chu in tin tu ni KUKI news hin be a hin ngai ho zo se na chung chi ovin ka ki pa in na bon cha ven pathin in phathei na bo jing taw hen